chỉ bay lệ vek ule tuần trưa mà hian India lệ Pakistan kar chung chang lệ abe bom thil engam một kan soyanga thil dang soi ma in content lệ report siam chung changa YouTuber tha lệ journalist chani phung tur toy te soi ma sa ila YouTuber ṭhenkhat lệ journalist ṭhenkhat ni tur chuan report kan siama sa khon nei lo lệ nam po nei lo anga thulai kan lak thiam hi tul kan neutral thiam hi tulin ka hria a entinan mizo le namdang inti boita se mizo te che that na le an dik na lai chau soya namdang te thiam ve na lai soi lewa an thiam lo na lai chau ka soi chuan journalist ṭhenkhat le YouTuber ṭhenkhat kan thei lawang chutiang bokin Christian le Christian lo inkara boina chuakin in tha na hial thleng ta se Christian kan awanga Christian te tor na le an khongai thlak na lai chau wara Christian lo te dem na lam ngor chau ka report chuan YouTuber ṭhenkhat le journalist tha kan ngai don lo tina ni hemi rel ru pu chung hian India le Pakistan inkara in rem lo na omme po hi soi katuma India khole tui kan awangin India chu achang tupa ache tha em anga kong en kimalan tir le Pakistan chu en kimathiam lo fai vek le che that na po nei lo anga content siam katum lowa hun local zel tura kan content a po hei hi in chho zel dona in soi sak hlum chung chang ani emo number 4 hong tam tak in man sak chung chang po ni se ale lam hian thiam thu soi tur chu an nei vekani ti kan hriat thiam pui hi apui tling zia a za omboka chuwangin rampum huapa rik pui luai tur thil alo thleng ani poin kan channel ngai thatu te chu thluak dai rai angai tu an manga rik thak atul huna chuan ri thak tur le ngoi atul huna chuan ngoi thiam ri turin kanin cha masa ani heng kan soyawang hian thil thalo kan support ti na ni lawa dikna kan tran ngam lo ti na poni chuang lo ani khaile India le Pakistan chu anin sai ta dut maya hemikara hian thil anin ti chiat sak chung changa thudi khriat har thin le a hewang hian indona atur tu masaber chu thudi kani anti thin India media te thu soi zong hi oi vek tla kani lawa Pakistan le alam tang te thu soi zong po oi vek tur ani heklo YouTube pakan mu tam tak hi uluk zo ka han check chuan bel chian alo dol lo le thina India sipai le India chantu media ten India in Pakistan ral thuam le Pakistan ram chunga thilati chiat nian soi tam tak hi Pakistan lamtang te chuan dot mai ani anti a chutiang bokin Pakistan in India ral thuam le India ram chunga thilati chiat nian soi tam tak hi India chuan engma ti chiat omlo an lo ti ve thung boka uluk taka on lam nei lo ne ka hriat media le agency te report atanga bel chian tlak deuh ne ka hriat mangin content toy te ka ronda a hei po hi za ina dik lo ti chu ka hret tho ani India fighter tha Rafale hi Pakistan in a kap tla ni nan soya Rafale ba ka hian fighter dang po an kap tla ni nan in soibok India chuan Pakistan F-16 an kap tla ni in media ṭhenkhat chuan an ziaka hei ba ka hian Pakistan sipai te hian India drone som ni panga an kap tla nian in soi lain Pakistan defense minister chuan India drone te hi kan kap la lo ti in parliament a alo soi ve de thunga AI thil ti theina chak tak kara hian thudik le dot hriat har ta hle ani India chuan Pakistan Airborne warning and control system AWSCS akap klani nan soya hei hi tak ani chuan Pakistan tan chuan chan na sat takani ang India Today na report dan chuan Pakistan AWSCS hi Pakistan ramchung Punjab province ka thlak ni in hemrual hian F-16 pakhat le China fighter Z-10 pani an kap tla ni in Indian army te chuan an soyani AWSCS hi van sang in dona atana man ropoi mo lutu kani a command station clock thei anti lo le radar clock thei anti hial renga AWSCS hi Pakistan hian pakwa anaya India hian panga chau anei ti hi ka source mu hoinan zia dan ani a Pakistan hian jet fighter nei tamlama India hi atluk don lo ti hria in AWSCS nei tamlama chanala ni na langa ati fu don nge te fu don lo te ro chu hunin la hilang chu AWSCS hi radar chikhat ani bera leilama radar te hi chuan khomwal le tlang pong te awangin
aman phak turang po aman theilo fowa AWACS ero hi chu thlona afit chi ani awangin boruaka tran huna khuar tlata hlatak taka mel ma thlona le drone local te hretheya anma ni fighter le missile nena chet lo lak dan tur a hril zung theya wangin boruaka in dona chuan man ro poimo lutuk ani a anei lawin tunlai khovel hi chu om theilo ati thei hial ome Pakistan in India thlona tha Rafale chu China siam thlona Z10 mangin an kapla ti thu hi Reuters soyani a Reuters in thu alak na hi US official pani atangin ti in Reuters hian report a pe a Reuters hi kan hriat angin khovel huapa news agency rintlak pol takani a an report hi asol lutuk lo tura han ngai chin ta ilatin an neutral tura po han ngai chin ta photila Reuters hian Rafale hi ka tlak ani em ti Indian Air Force thupuang tu te kan zot an ti a Indian Air Force thupuang tu te hian engma an sai du lo an ti boka hetianga Rafale fighter ka tlak ni anga thu than mek lai hian kumsang ni som pakwa a Al Jazeera in X an post Pakistan Air Force te chuan Indian Air Force fighter pani an kapla ni an in soi tia kumsang ni som pakwa February ni som ni pasaria an post kha Pakistan hian a thar tho le a hemi thalak hi tun hnai thil thleng angin thalak hi an vor dar ni in India chona soya hetiang chia hian India in Lahore airport an ka fu nia India sipai ten an soi chu Pakistan chuan thlako kalta a petrol kang awanga kang mai chuak thalak kha India hian avor dar thar le ani anti ve boka US official te chuan tuntuma hian Pakistan hian F-16 an lamang lo nin an soi ti Reuters hian report boka hei hi chu adik karinga hei wang hian India in F-16 kap kla anga an soi hi chu finfia na tak te lo om lo boka karing lo chin de photani nang ni in ringem Pakistan in Rafale kap kla nia ain soi chungchanga BBC chuan video game pakhat Battlefield 3 atanga siam danglam ani thule Pakistan in India fighter panga an ka thlak nia an soi dar chiam mai pahni chu kumsang ni som ni pakhata Punjab athil thleng le kumsang ni som ni palia Rajasthan India fighter klake them thlak ani tin BBC chuan kan fin fi anti a York University a Professor Indrajit Roy chuan kumkalta lama India fighter klake them ti danglam hret tun hnaya ka thlak ni anga Pakistan sipai ten an the dar chu tun hnaya thil thleng nen inzom na anei lo ti hriat chu ani hnuwa Pakistan sipai te hian a thei chen chu an hnuk let le ni na soi bok Pakistan thu soi le India thu soi hi oi chin tok tu hriat thiam har hlema se oi vek lo photila tran lam nei lo te thu soi le post ngai chan thiam te po a tha ome India pilot tenge tha ang Pakistan pilot ti thua hian ngai dan en chen lawang US Air Force pilot thin Dale Starks chuan X a post dan chuan India pilot le Pakistan pilot te hi fighter ka thlo pui ve to tia soin tunge thazok ti thua in choi tur ni ta se India pilot lama poisa ka da ang ati a om zia chuan India fighter pilot hi an thazok ati nani Dale Starks hi A10 Thunderbolt 2 expert pilot ani a hredik viau mai thei India le Pakistan din mun hi ro thim pui asur dona thlang lama chum dumalet but a kola phezoi zoya trek atla boka ro malian pui na tla a thli aron thotran bok ang deuh hi ani ri a ai te chin nan an han in chai ton ri phot chu ani a Indian official ṭhenkhat phei chuan Pakistan nen hian kan in dolo Pakistan in khuar terrorist te omna mun kan bei mai ani a Pakistan sipai te hi kan target an ni lo an ti thena in do hming putir chu an la khe tang viau mai Pakistan hi ain hnuk niam ani lo chuan India hian ti mai chu atum lo top ti ro chu hriat theya April ni somni pani khan India ram khwal jin somni paruk te chu tha an ni a hein thana hian Pakistan chu ain rol nge yanga in India hian Pakistan hi an han hol zeu chau ani a he chan let na hi amninga operation sindur an vu a he operation chungchang hi mei ni kwa khan defense minister Rajnath Singh chuan
India sipai chi thum khomwal tuipui le van sang a ho tu ber theu te chu ti puya me ni riat zana Pakistan in drone somnga rol zet aron tir lu ve te chu India hian an lo kap la fai vek ni om takani India in Pakistan missile ka thlak nan ahman Sadar Khan Chakra tian vo Russia siam S-400 missile hi India chuan aka chuak na man ruwa launcher somruk le missile hi sang ruk vel aleya aka hlat thei zong ero chuin ang lo thlu ani a 10 kilometer za som ni vel kap thei ni line ṭhenkhat chu kilometer zali don kap phak ani a voi khat ka chua hian rolin missile som thum chuang abitum theya ara phlak khop maya he missile hi thi chil bom ti te poin an soi thina ka chua ani to a target a mu lo chuan ko kirani box si lawa anun hun chung dar kar ala ral box si lo chuan target a mu ma chu alo ngak ngat mai ni nan soi kim chang zokin hun rem changa S-400 missile hi thil dang soi pa in kan la soi chun zom don nia indona chuan a beitulam hian civil mi te chuan an tuar meu lo anga soin thi po anom lo an ti lain atuar tulam chuan civil mi thi treu angin an soi zel thunga operation sindura po India chuan civil mi te tor na thlen loin antum tak an bei thei nian in soi lain Pakistan chuan civil mi som thum pakatan thi ni nan soya Pakistan in drone manga India beina po Pakistan chuan India fighter panga kap thla a civil mi te chu bitum lo anga in soi lain India chuan civil mi som panga an thi an ti thunga civil mi hi thi tamin langse sipayero chu thilo angin langse an ti chan hi chu kan hrethiam mai in ka ring tun tumatan chuan kan du tok le ri photanga development thar zela lalpan remati chuan kan ron soi zel don nia lalpan malsom le thep cheu ro se